Ekipe ya Manchester United ikomeje gushaka abandi bakinnyi iri buze kwiyongera muri squad yabo cyane cyane ariko abakina mu kibuga hagati amazina atandukanye kandi akomeye ari mu gikombe cy'isi bamwe muri bo akomeje guhuzwa n'ino ekipe ya Manchester United. Abo bose rero nibo ngiye kukunyuriramo, nibo ngiye kukubwira ukanamenya deal zabo zimeze zite zihagaze gute kugeza amaginga ya. Gusa mbere ko twinjira muri izi nkuru kamanze nshimire cyane buri muntu wese amaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, namwe mutarayikora ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri ino video, jya no muri comment uduhe igitekerezo cyawe ubundi unayisharinge inshuti zawe. Manchester United biravugwa yuko ikomeje kwifuza uno musore w'umwongereza w'imyaka 22 wakiniraga ekipe ya Bournemouth bamwita Alex Scott. Uyu Alex Scott ni umwe mu basore bagize season nziza bitwara neza cyane ko yaje no kwatsinda ibitego 4 muri match 39 yakinnye muri season ishize. Ariko nanone uno mugabo murabyibuka neza kubwo igihugu cy'Ubwongereza cyase ekipe y'Ubwongereza iri muri Amerika nyine mu myitozo yayitegura igikombe cy'isi. Murabizi ko Alex Scott ari umwe mu bari bagiye gufasha ino ekipe imyitozo ajyanye n'abarimo Ethan Nwaneri ndetse n'abandi. Uyu musore rero bikaba bivugwa yuko ari umwe mu bishimiwe cyane na ekipe ya Manchester United cyane cyane Michael Carrick, ndetse akaba yifuza kuba yatunga uno musore. Gusa nkuko birimo bitangazwa na David Ornstein, si ekipe ya Manchester United yonyine imwifuza ahubwo na ekipe ya Arsenal nayo ikaba yifuza cyane uno musore Alex Scott wa Bournemouth. Gusa nanone amakuru agakomeza tubwira yuko mu cyumweru gishize nibwo ekipe ya Manchester United yaba yarahamagaye ekipe ya Bournemouth kugira ngo ibabaze kubijyanye n'uno musore w'imyaka 22 nyine Alex Scott. Gusa Bournemouth babwira yuko rwose yo nta gahunda yo kuza kwigurisha no mukinnyi ifite. Gusa n'ubundi byo ntabwo byigeze bibuza amakipe nka Arsenal, Manchester United kuba zishimira no mukinnyi ndetse zikaba zikirimo zirakora uko zishoboye kugira ngo zirebe ko zaza kuba zuzana no musore. Amakuru akemeza rero yuko ekipe ya Manchester United yaba yaratangiye ibiganiro n'abahagarariye uno musore, nubwo bwose ekipe ya Bournemouth yababwiye ko icyifuzo cyayo ari ukuza kugumana uyu musore w'imyaka 22. Uyu mugabo bita David Ornstein mu magambo yo yagize ati I'm sure he would have a host of suitors if it was possible to get him, and I say that very purposefully because if being the key word here, Bournemouth have no intention of selling him. That's the word coming from the club. Yes, mu magambo yiwe yakomeje tubwira ngo nibyo koko ashobora cyase agomba no kuguma kugira abashyitsi n'abamwifuza n'abaza kumureba yaba ari byashobokaga ko baza kuba bamubona. Atariko ibyo ndi kubivuga ncizamanga cyase mbitsindagira kubera yuko nyine niryo jambo nyamukuru riri guturuka kwa Bournemouth nta cyifuzo nta na gahunda ifite yo kuza kubigurisha uno mukinnyi. Ariko nanone nyine umukinnyi mwiza murabizi ko amakipe agumya mwifuza, kandi uko ekipe ikomeza kugenda yifuza umukinnyi ikagenda inamuganiriza biza kugeraho nayo nyine igihe kikagera ekipe nayo ikaba yakumva ama offer aturutse ahariho hose. Biravugwa yuko uyu mutoza mushyashya w'ino ekipe ya Bournemouth bita Michael Rose ugomba kuba simbura Andoni Laura ari we wasabye ino ekipe kitagomba kuza kwigurisha uyu Alex Scott. Ariko nanone bikavugwa yuko ekipe ya Manchester United mu ba mediateri batatu yifuza kuba yasinyisha, wa mbere murabizi ko yamaze no kubasinya, ubu ngubu isigaranye aba mediateri babiri irimo irebaho cyane mu barimo barakina mu gihugu cy'Ubwongereza amagingaya n'uyu Alex Scott ndetse na Carlos Bareba muri ya gahunda y'uwitwa Michael Carrick yo kubona byibura umukinnyi umenyereye Premier League. Bikavugwa rero yuko amahitamo ya mbere kuri uno mutoza ari uwitwa Alex Scott, ndetse akaba yanasabye abayobozi ba ekipe ya Manchester United gukora ibishoboka byose kugira ngo bibikeho uno musore. Amakuru akanavuga yuko hari amakuru yari yagiye hanze yemeza ko ekipe ya Bournemouth ishobora kuza kwemera amafaranga agera kuri $60 na mu gihe mbere yari yatangaje yuko amafaranga makiri buze kwifata byibura ari $80. Gusa nyine amakuru akavuga ko byibura $60 yaza kuba izemera. Tukiri kuri na ekipe ya Manchester United kandi ubwo nyine turacyari mu bakinnyi ekipe ya Manchester United yifuza kuba yasimbuza Matheus Fernandes, bisa nkaho diriri ikomeza kugenda igorana ndetse ikaba yifuza no kuba yayivamo. Undi mukinnyi ni uno muvandimwe w'umudage bamwita Flexin Mecha ukina ekipe ya Borussia Dortmund. Uyu mukinnyi
ekipe ya Manchester United imaze igihe kinini imukurikiranira byafi ndetse imwifuza ko yamusinyisha nk'uko birimo bitangazwa na Team Talk. Rero ekipe ya Manchester United ni imwe mu ziyoboye urutonde rw'andi ma ekipe yifuza uno mukinnyi, ndetse ni nimwe mu ma ekipe asa nkaho afite amahirwe menshi yo kuza kubimubona mu gihe cyose ekipe ya Dortmund yaza kwemeye gushyira ku isoko uno mukinnyi. Amakuru akemeza ko ekipe ya Liverpool, ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Chelsea, even na ekipe ya Manchester City, uyu ni Mecha yahoze akinamo, zose zaba zaragiye kubaza Dortmund bijyanye no kuba zabona uno mukinnyi. Ni kuvuga nyine ko zose zifuza kuba zamusinyisha, ariko nyine ngo nubwo bimeze gutyo ekipe ya Manchester United ni ifite amahirwe menshi. Bakakubwira ngo uyu ni Mecha yafashije igihugu cy'Ubudage mu mukino batsinzemo ekipe ya Krakow ibitego 7-1. Murabyibuka yuko yanatanze assist batsinda igihugu cya Cote d'Ivoire mu bitego 2-1 bayitsinze. Bakemeza rero yuko ekipe ya Manchester City nayo iri mu zifuza no musore, ariko cyane cyane ekipe ya Manchester United akaba ari nayo yamaze kubitera intambwe ya mbere ikajya kuganira na Dortmund. Bikavugwa yuko Manchester United yiteguye cyase irimo iteganya kuba yakohereza bid yayo ya mbere, ariko nanone amakuru akemeza yuko byibura ekipe ya Dortmund iri buze gusaba agera kuri $65 hagati ya $65 na $70. Nk'uko birimo bitangazwa n'uwitwa Patrick Berge wa Sky Sport, biravuga yuko umwe mu bayobozi ba Manchester United yaba yaratangiye ibiganiro n'abahagarariye uyu ni Mecha. Kuvuga Manchester United ni ekipe yonyine kugeza ubu yatangiye ibiganiro na Felix ni Mecha cyangwa se n'abahagarariye. Uno munyamakuru abinyuje ku rukuta rwe rwa X yaragize ati Christopher Vivel, Manchester United Director of Recruitment, remains in close contact with the players camp. Ngo nyine uyu mugabo bita Christopher Vivel ari nawe uhagarariye abashinzwe kugura abakinnyi muri ekipe ya Manchester United, ari mu biganiro bya hafi cyangwa se arimo arabana bya hafi n'abahagarariye uno muvandimwe bita Felix ni Mecha. Bakakubwira yuko nyine nubwo bigeze ubu ngubu kugeza ubu ekipe ya Dortmund ndetse n'uwitwa ni Mecha barishimye kuko bari gukorana ndetse barifuza no kuba bagumya bagakorana, ndetse bakaba byinitezwe yuko ekipe ya Dortmund iri buze kuba yakongerera umushahara Felix ni Mecha mu gihe yaza kuba agumya mu gihugu cy'Ubudage. Ariko nanone nyine ikindi kintu utagomba kwirengagiza ni Manchester United irimo yifuza umukinnyi. Manchester United ifite buri kimwe cyose yahereza umukinnyi ekipe ya Liverpool itamuha. Bibaye greatness, Manchester United irakomeye kuruta Dortmund. Champions League Manchester United igiye kwikina, of course nyine ni Premier League. Salary Manchester United yatanga Liverpool season na Dortmund season itanga. Ibyo rero akaba ari bikwereka yuko byibura Manchester United ari imwe mu ma ekipe ashobora nyine kuba yakomve ku mukinnyi akaba yakwemera kuza. Nubwo bimeze gutyo kandi rero ekipe ya Manchester United ikindi kintu kiri kwiha amahirwe menshi yo kuba ariyo yasoza ino deal mbere, nuko byibura muri izo ekipe zindi zose zaba zirimo zifuza Felix ni Mecha zifite byibura ibindi bintu cyase zifite abandi bakinnyi kugeza maginga ya bazihugiye cyase zirimo zibanza kwitaho cyane. Nujya kureba kuri ekipe ya Manchester City iracyafite deal y'uwitwa Elliot Anderson tari yarangira. Nujya kureba kuri ekipe ya Arsenal iracyafite deal y'uwitwa Morgan Rogers bagize priority yabo ya mbere barimo bakurikirana umunsi ku wundi. Ibyo rero akaba ari byo biri kubasiga basa nkaho badafite umwanya uhagije wo kujya guhangana na Manchester United kuri Felix ni Mecha, kubera yuko even na Liverpool murabizi neza ko kugeza maginga yani Diomande hari detail nyine zitari zarangira bakiri gukurikirana ngo arebe ko zarangira hakiri kare. Undi mukinnyi wa gatatu urimo Manchester United irimo yifuza cyane cyase irimo ikoraho cyane, nubwo babizi neza ko bishobora kuza kugorana kubera ko nyine ni umukinnyi uri muri ekipe nziza abamwe bita kari ni ya mbere ku isi, Real Madrid. Nuno muvandimwe mu Faransa bita Aurelien Tchouameni. Uyu musore bari gutekereza ko mu gihe cyose bari buze kuba batabonye uwitwa Felix ni Mecha bari buze gusubira noneho kuri Real Madrid bakagena imbaraga zabo zose, cyane ko ku ruhande rwa Manchester United baratekereza ko mu gihe cyose ino ekipe ya Real Madrid yaza kuba yabonye Enzo Fernandez wa Chelsea, kuko barabizi neza ko nabo ari umwe mu bantu barimo bakurikiranira bya hafi, barabizi ko ari umwe mu bakinnyi bifuza cyane.
bakavuga rero ngo mu gihe cyose ekipe ya Real Madrid yaza kuba yabonye uyu Enzo Fernandez byakoroha noneho ko yakwemera kumva offer cyangwa se yakwemera kumva deal turimo tuyipropose kuba twatwara Aurelien Tchouameni. Kugeza ubu rero muri ekipe ya Manchester United amakuru aremeza ko umukinnyi wa mbere Manchester United ishyizeho umutima kugeza ubu ari uwitwa Flex Nimecha, hakaza Alex Scott, hakazamo uyu Tchouameni, hakaza abandi nanone baraho ku ruhande basa nk'abari kuri warm up bashobora kuba plan B in case muri aba ngabo haba hari abandi bitagenze neza. Aho ngo harimo nko Sander Berge, harimo Batulina wa Como, harimo Carlos Baleba ndetse na Adam Wharton wa Crystal Palace. Aba bose murabizi ko ari abo twagiye tugarukaho. Gusa icyo wamenya cyo nuko Manchester United irifuza kubaka mediane ikomeye ndetse irifuza gutangirira muri mediane. Update kuri Matheus Fernandes, Manchester United ntabwo irava kuri Matheus Fernandes direct cyase ngo bihinduke totally over, ahubwo ikitegereje no kuvuga ngo twaguhaye ijambo ryacu dushaka kugusinyisha, ariko nanone ntabwo twiteguye kuza gutanga amafaranga yose West Ham irimo isaba. Nubasha kumera nka Bryan Mbeumo zishize ukensisting kuvuga ngo nitaba Manchester United na hani ubwo uzaza kwa Manchester United, ariko mu gihe cyose iri buze kwemera izindi offer nyine Tottenham yiteguye kuza gutanga amafaranga menshi, ubwo uraza kujya kwa Tottenham. No kuvuga rero ngo ibisigaye noneho kugeza maginga ya bishingiye kuri Matheus Fernandes kuruta uko byabishingiye ku wundi muntu ari we wese. Ikibazo gisigaye no kwibaza ngo ese mu gihe yaza kwensisting avuga gutyo West Ham yaramanutse mu cyiciro cya kabiri, yagira imbaraga zivuga ngo nitaba Manchester United n'ahantu ndi bujye akemera kujya gukina Championship. Rero no gutegereza tukareba. Kanshimire cyane buri umwe wese twabanye muri ino video. Mwibutse gukanda subscribe ni mutarayikanda, mwibutse gukurikinga ino video, ubundi ugene muri comment y'igitekerezo cyawe dukomeze kujya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.